kuri iyi channel yacu, ubundi mugabo bakabasha kugenda mukurikirana izindi nkuru zigiye zitandukanye. Iyi nkuru tuyitangira barimo kutwereka ahantu mu ruganda, ariko urwo ruganda ntabwo ari inganda ziba zisanzwe, aba ari uruganda rwo bakoreramo amasasu. Bakomeza kutwereka abantu benshi abakozi bakora mu ruganda, ariko umwe mu bameze nkaho ari umukozi wo mu ruganda afata imbunda akagenda akabona undi mugabo bari mu mpande akabara murashi, yamara kumurasa akagenda agatayinjira mu modoka ye akaba arahunze, kuko abamaze kwica umuntu ntago bashaka yuko bamufata. Muri ako kanya igihe abantu bari gutekereza ibibaye, ujya kubona ukabona umukobwa yari ari ku ruhande, kumbi yari ari gukamera. Bishatse kuvuga ko bari barimo gukina filime. Umukobwa ahita akurayo kamera agahita babwira ngo ako ngako ndagafashe.